Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler. Bugun iyunning 7-si efirde haberler vaqti. Studiyada men Alimiya Qaybulayeva çalışam. Eşimdiki saatqa boyle malumatnen tanış etemiz. Qırımdaki en yaxşı ijtimai xadimlerini mukofatladılar. Tedbir ijtimai xadim kunu çerçevesinde ötkerildi. Qırımçaqlarının hayatı ve urf adetleri hakkında tasvir etken film taqdim etildi. Milli telekanalı bu işke qol tuttu. Kudalar Serlevalı spektaklinin premyerası Milli Teatrımızda taqdim etildi. Bu yerden nasıl teşeratlar? Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Rusya'da ijtimai xadim kunu arifesinde Ahmedit şehrinde bu sahada çalışkan mutaxassislarını mukofatladılar. Olarını Qırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov, Devlet Şura ve diğer nazirliklerinin vekilleri hayırladılar. Bu haqda bizim nevetikilevhamızda. Da Kirish odada Qırım Devlet Akademik Muzikalı Teatr Orkestri icrasında musafirler için dünya klasikasından avalar yangıraydı. Yarımadamızın çeşit koşelerinden kelgen bir kaç yüz ijtimai xadimler Os Mutihaz bayramını beraber kaydetmek için bu yerde toplandılar. Qırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Sergey Aksyonov özünü yaxşı göstergen ijtimai koruf xadimlerine hatıra baxşışlar, mükafatlar ve yarlıklar bağışlap Rusya'da nam kazangan ijtimai koruf xadimi unvanı ile taqdirledi. O kaydetti ki ijtimai korufsuz hakimiyet organlarının işi semerli olmaz. Onların işi emniyetli ve kıyın. Спасибо огромное за это, за внимание, за теплоту, за чуткость, за все, что вы делаете, за вот огромный патриотизм. Это на самом деле, эта работа, наверное, одна из самых ответственных. Еще раз говорю, без личного желания помочь людям, наверное, ничего не получится. И вы бы сами не пошли бы работать в органы социальной защиты. Спасибо вам большое, поздравляю вас всех с праздником. Я без вас тоже не справлюсь. Вот благодарен и готов всегда вникать в проблемы трудовых коллективов и лично каждого из вас. Без защиты вас тоже не оставим. Поэтому спасибо вам большое за все. İçtimai xadim zenatı bizim devletimizde geçken asırının sonunda peyda oldu. Bu insanlar erkun nefakacılarga, sakatlarga, fukare korantalarga ve ana babasız kalgan ballarga yardım etmege tırışalar. Qırımның emek ve içtimai koruf naziri Yelena Romanovskaya aytkanına göre, sonki zaman içtimai koruf xadimleri arasında yaşlarının sayısı arttı. За прошедший наш год, так скажем, да, календарный 16-й, мы когда подводили итоги, для себя мы определили уже новые пути развития, потому что становление системы прошло, и вы сегодня слышали, и глава оценил нашу работу, что мы как-то жестко вошли нормально, с хорошей нормативной базой в Российскую Федерацию. И сегодня наша задача – это теперь уже не просто становление, а это уже развитие новых форм поддержки как семьи, так и пожилых граждан. Kokköz'de yerleşken Ruhi Nevrologik internatının müdiri Rustem Bavbekov Cumhuriyet başının elinden hatırasat elde etti. Kaydetmek gerek ki Rustem Bey endi 10 yıldan beri bu tibiyet müessesenin yolbaşçısı olup çalışa. Onun rehberliginde 282 hadim 400'ge yakın hastanı tedaviley. Müessese ise Bahçesaray rayonunda Aypetri dağının eteginde yerleşe. İnternatın müdiri 4 yıl devamında becerilgen iş haqda tarif etti. Очень много денег выделили нам за эти 4 года. Практически мы там сделали очень большие ремонты, крышу починили, заменили полностью все окна. Ну, все для блага подопечных. Мы их кормим, одеваем, обуваем. Они все на государственном обеспечении. У нас тепло, светло, вот, как говорится. Никаких как говорится, никаких ущемлений. В общем, все на благо подопечных. Rustem Bavbekov bugünkü mükafatını bütün kolektivinin umumi yararlığı dep saya. Rehber internatının işine yüksek seviyede kıymet kesilgeni için pek kuvana. Коллегам всем крепкого здоровья. В их нелегком труде, конечно, очень тяжелый труд. Им огромное спасибо, что вот они меня поддерживают, что я с ними работаю. Вот. Всем семьям благополучия, крепкого здоровья, чтобы всегда мы еще долго-долго работали. Bugün ijtimai xadimның zenatı talap etili. Aman Rusiyanın bir belediye teşkilatında ijtimai koruf ve ealiге hizmet gösterif müesseseleri var. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Qırım Cumhuriyeti'nin saylav komissiyası bir kaç karar çıkardı. Böylelikten Keriç ve Yedi Kuyu rayonlarında bu yılı sentyabrının 10'unda yekene saylav kunu geçirileceği tayinlendi. Bunun sebebi Keriç'te mebus Vladimir Podlipentsev bir yıl evvelsi
Оз векелетлерінден ваз кечкенінен вегеді қою округының мебусы Юрий Шевченко вефат еткенінен бағлы. Возложение соответствующих полномочий тоже было принято соответствующее решение. Они возлагаются на две территориальные комиссии Ленинского района и территориальную комиссию города Керчи. Когда я говорил о средствах, то действительно эти средства были выделены, уже в настоящее время выделены Государственным Советом Республики Крым, естественно, из бюджета Республики Крым, поскольку это выборы касаются именно, так скажем, Государственного Совета территории Республики Крым, поэтому эта сумма выделена, и она вполне достаточна для того, чтобы были соблюдены все те технические моменты, которые связаны с проведением выборов в этих округах. Она равна 15 миллионам рублей. Қырым парламентінде бүгін Жемат палатасының үштен бір сонки қысмыны таздықладылар бұақта бізімне бетекелев қамызда. Қанунға бинайын Қырым Жұмхуретінің яны Жемат палатасының шекелендірілуі 2017 сененің 17 март күні башланды. Бұна себеп әрекет еткен тақымның мүдетті июнь 30 күні бітежек. Бүгін есе ачық рейтинг сайлауы бойынша яны тақымның үштен екісі белгіленді, яны 12 инсан. После сегодняшнего дня закон отводит определенное количество времени для того, чтобы палата могла сформировать свои руководящие органы. Но для этого должна первая палата завершить свои полномочия. Они завершаются 30 июня нынешнего года. Вот 30 июня эти полномочия будут завершены, и после этого в течение 10 дней по закону нужно провести первое организационное заседание новой общественной палаты. Избрать председателя, его заместителей, сформировать комиссии, назначить руководителей этих комиссий, таким образом создать Совет общественной палаты. Жемиет палатасы гражданларының тижари олмаған тешкилатларының, Қырым Жұмхурет девлет акимиетінің органларының, веосидаре етуф ерлі органларының жемиет менфаатларını тәмин etmek үшін яратылған. Бұнда да ғайры ярымадада иқсади ве ичтимай инкишафы бойынша мұйым мәселелерін чезмек мақсадының тәшкил етілі. Біз кечкен палатада 2 жылдан берлі қызмет еттік. Бұл общественный палата деген органның жемаатчылық тешкилатларын temsilcileri ya da başlıkları mında Gossovette böyle bir organda iştirak ettiler. Demek ki cemaatten kelgen meselelerini yüksek seviyede көтермеге imkanları var. Июльнің башында яны Жемат палатасының бірінші иш мушавересі олып кечмесі планлаштырыла. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бүгін Ахмеджетте Крымчақлар серлевалы фильмнің презентациясы олып кечті. Фильм «Халықлар дослық Эва Вемеле» телеканалы ярдымы иле мейданға кетірілді. Султан Меджет бұл ерден тәфсилатлар иле. Крымчақлар адлы весихалы фильмнің съемкалары бір елға яхан девам етті. Ләкин оның ғайысы 2 елдан зиеде эвелк пейда oldu. Бүтін фильмнің кетішатында Крымчақлар халқының тарихы, медениеті ве урф әдетлері нумайыш етіле. Уникальность народа в том, что они тюрки по происхождению, у них тюркский язык, но вероисповедование у них ортодоксальный иудаизм. К сожалению, после оккупации представителей народа этого очень мало осталось. На сегодня проживает 270 человек в Крыму только. И как раз собственно, после оккупации произошел этот разрыв между поколениями. Фактически сегодня нет носителей родного языка, я не говорю уже о религии. Егер эвелкелері бұл халқының тарихындан айры парчалар ақында, милетнің медениеті ве урф әдетлері ақында тариф етсе, бұл фильм бұларның епсіні бір ерге топлады. Во время демонстрации этого фильма у многих присутствующих на глазах выступили слезы. И это говорит о том, что фильм действительно передал ту трагедию, ту историю народа, которую по замыслу режиссера нужно было показать народу. Крымское общество крымчаков адлы жемаат ишкелетінің рейсі Дора Пиркова бұл фильмнің әмиетіні хайдетті. Оның фикрінже бұл фильм вастасының жемаат крымчаклар ақта малюмат аладжах. Это очень важный фильм сейчас, вот с возвращением в Россию. Потому что в России совершенно не знают, кто такие крымчаки и что вообще есть такой народ в Крыму. Поэтому мы хотим показать вот этими фильмами, я думаю, что мы вот еще продолжим серию фильмов. Хотим показать, что мы живы, что у нас есть своя культура, что такой народ в Крыму есть.
и считаемся коренным народом Крыма. И хотела, чтобы больше россиян узнали о нас, узнали о нашем народе. Фильм тaqdim etilgan so'ng musofirlar uchun muzikali программа taqdim etildi. Солдыне имиджи Даким Бекиров миллет үчүн. Бүгін Қырым татар тарихи медени мирас музейінде елде алтын билезлік адлы сергі açılды. Тедбірде филиграни устасы Айдар Асановның ве оның талебелерінің есерлері тақдым етілді. Бұл жайып есерлеріні бізім телевизион тақымызда көрді. Айдар Асанов ярдымынен Қырым татар қойымжылық санаты керчеклеші. Айдар бей қойымжылық сүлялесінден бұтун яшлық заводта çalışып, 64 яшқа келіп аз олса да Қырым татар ананеви қойымжылық санатыны білген, тек о қалғанны аңлады. Ве оны яңыдан тікледі. 2000 сенесі Айдар Асанов Бахчисарай шәрінде ұстаханені açты. Қырымдан амқазанған ержі Рустам Меметов қайдеті ке Айдар ағадайны инсанлар кележек несілімізге нумуне олмақ керек. Айдар аға bizim milletin arasından çıkan bir istidat. Milletimiz istidatlı. Arasında çeşit sahada çok istidatlar var. Onlar çıkabilecek çünkü toprak bereketli olsa onun mahsulü da bereketli ola. Görüyorsunuz, onun istidatı ballarına da geçti. Şekertlerine de geçti. Bu sanat olmayacak, bu devam edecek. Bugün 90 yaşına yakınlaşkan insan daha çalışa, daha hareket ete. Uzak ömürler oğa. Kele yatkan nesilge numune, öyle de numune olsun çok yıllar daha uzak ömürler isteyimiz. O bizim baylığımız. Оза Айдар Асанов итераф ете. Талебелеріне қолай yollar арамай сабырнен, ама талапкер оз талебелеріне қойымжылық санатында оз умур yolunu тампаға ярдым ете. 17 ел демамында Айдар бей 20 талебе тербиеледі. Талебесі Эльдар Меметов хатырлай. Бірінші сефер сыныфқа кіріп қойымжылық санатының güzellikni көріп, ондан сон ешбір вақыт бұл yolдан кетмеді. Айдар ага в первую очередь научил терпению по жизни, чтобы и в профессии, конечно же, это терпение основное, преодолевать какие-то трудности, быть терпеливым. Айдар Асанов Ақмежит шерінің чоқ сергілерінің іштіракчысыдыр. Оның сергілері Русияде, Украинада, Туркияде, Лейхистанда олды. Яш ұсталарнен милли қойымжылық санатны инкишаф ете. Айдар бейнің илванларына тек бақмақ дегілде оларға тоғынмақ істейсін. Алимек Айбулаева, Нурия Азизова, Умер Мустафаев, Миллет үчүн. Бахчисарайның Беди музейінде бірлік серлевалы сергіде Татарстан ве Қырым татар фырчы ұсталарының есерлері топланды. Сергі Хансарай музейінің 100 елығына Верусия күніне бағышланған еді. Тедбірде бізі мұхбиріміз Нурия Азизова болынды. Бахчисарай тарихи медени ве археология құрығының Беди музейі енді 3 жылдан берлі Татарстан Жұмхурият ресамлар бірлігінің Қырым менім жүрегімді серлевалы региональ Арабеди елеханы қабыл еті. Лейха Татарстан Жұмхурият медени нәтерлігінің қол тұтуынын өмірге кечірілі. Беди музейінің мүдірі Жевайыр Качка қайт етеке кележекте сергіні кеңлештірмеге ве чешет муэлифлерінің да ачық есімлеріні көрмеге істейлер. Мы надеемся, что наш проект будет продолжаться. Это проект «Крым в моем сердце». Надеемся на перспективы в дальнейшем, что, возможно, будут площади расширяться, больше картин будут привозить. Сергиде 30-дан зияде беди эсер тақдим етілді. Оларға баққанда медениетлерінің өзгінлігіні, тұрмыш құрылышыны, урф-адетлеріміз ве дініміз ошағаныны көрмек мүмкін. Белли ресамымыз Зарима Трасинова айтқанына көре, әрбір эсер ватанға севгінен толы. Выставка такая небольшая, камерная, можно сказать. Очень мало работ, но они очень симпатичные и впечатляют. Мне понравились работы. Несколько работ очень понравилось. Вот. Ну, пока я еще фамилии не запомнила, но с художниками из Татарстана познакомилась. Интересные люди. Надеемся на другие встречи. Sevgi için Tatarстан ve Kırım Tatar resimlerinin resimleri saylandı. Olar çeşit devirde Kırım obrazları ile resim, grafika, ameli süslü sanat eserlerini yaratalar. Tabi manzaralar, natürmortlar, mifologik ve tarihi süjetler bir mevzunen bağlı. Kırımga sevgi ve resimlerga bitmez ilham bergen acayip güzellik, tarih, zengin medeni miras. Это выставка Союза художников Республики Татарстан, и название выставки имеет «Берлик».
Название очень символичное, и мы постарались эту выставку привести с работами, на которых изображен быт, культура Татарстана, который, в общем-то, очень тесно перекликается с культурой крымско-татарского народа. Здесь есть и темы на религиозную, на мусульманскую тему, есть и бытовые какие-то сюжеты. Татарстан ресамлары айталар ки келечек ел серги сабантуй адлы бар байрамына багышланачак. Нурия Азизова, Алишер Алимов, Миллет үчүн. Кырым Татар Девлет академик музыкалы драма театрында режиссер Билал Билаловның Кудалар серлевалы спектаклі ilk сефер көстерілді. Жанр бойынша бұл комедия, оның юмористик тусыне бақмадан саналыштырувның манасы терен ве фельсефи. Тәфсилатлар бізім небеті келевхамызда. Дүниеда екене олған Қырым татар театры сейірджелеріні әрзаман терен маналы премьераларнен ве актерларының ұсталығынен айретті қалдыра. Режиссура ұстасы Билал Билалов кенеде ярымада сәкенлеріні ве мұсафірлеріні қувандырды. Бұл сефер оқудалар комедиясыны тақдим етті. Спектакльні зиярет етмек үшін чоқ инсанлар топланды. Меслектешлерге қол тұтмақ ве ий дұйғыларыны исетмек мақсадынен премьераға опера ерджісі Қырым татар театрының актрисасы Эмине Джевдетова келді. Бүгін хорантамнен берабер зиянадашларыма қол тұтмаға келдік, әр заман өлі япамыз. Ве бүгінгі спектакльден шынте сұратлар, ете сұратлар беклейік. Ве Билал Билаловның спектакльлері әр заман шын кечелер, актуаль мевзуларыны көтерелер. Ве мен білесем адамларға бек өлі мирақлы олар. Худалар спектаклі айлеви мұнасибетлер мевзусыны айдынлата. Актерлар комедия жанры вастасынен бүтін сейерчелеріні текрарланмаз дұйғыларға, яшайыштаки мұйым әдеселерге далдыра. Қырым татар театрының актері Алим Аблаев спектакльде баш қараманлардан бірі ола. Иджра еткен ролю ве спектаклінің мұндережесі ақында Алим Бей бізге бөле деді. Было тяжело вживаться в роль, потому что я никогда не примерял на себя роль жениха. Нет такого опыта, и тем более уж нет таких упрямых родителей, которые бы прям сильно упрямились бы на столько свадьбы. Спектакльның серлевасы оның мұндережесіні анламақ үшін эссас ноқтасыдыр. Бұл спектакль ана бабаларының осевлядларына сынырсыз sevgesini көстере. Сюжет мерақлы олғаны спектакль театр мұхлислерге текрарланмас тей сұратлар бағышлай. Аллаға шүкір спектакль яқшы кечті. Әлбетте біздің репертуарға алынған эсерлер әрдайым маналы ола. Бір вақыт бош эсер бізде алынмай, тырышалар халыққа яқын олсын, açılған мевзу. Залда отырған адамлар өзіні көрсінлер, өзлеріні танысынлар, өзлеріне яқын проблемаларыны ешітсінлер, оларыны чезу меселесіні аңласынлар. Мұхтешем саналаштыру вдюльбер киімлер ве декорациялар, актерлар усталығы. Бұлар эпосы сейерджелеріні первасыз қалдырмады. Премьера екінленген сонда чоқ вақыт минедар сейерджелерінің әл чарпымлары ешітіледі. Гүлнара ханым өз дүйғыларының пайлашты ве спектакльні да сейір етмеген ватандашларымызға оны тәвсие етті. Bütün Müslüman ümmetine bizim Ramazan ayının hayırlarım. Hepsinize Ramazan ayı hayırlı olsun. Bugün Balaban mirasimde bulunduk. Böyle güzel komediya tuştuk. Hepsimiz tesadüflerimiz pek büyük. O kadar kovandık halkımızın gururuna, halkımızın güzel böyle şeyleri yapıp çıktıklarına. Bu pek güzel Balaban örnek. Ana babalar, gursunlar, baksınlar. Nasıl balalar birbirlerini sayaylar, seveyler. Худалар комедиясыны сейер етмеге етішмеген инсанлар үшін Милли театрымыз июньнің 8 күні өз қапыларына açacak. Уважаемые зрители и самое главное молодежь крымско-татарская, приходите на наш спектакль 8 числа и научитесь прежде всего любить свою вторую половину и ценить своих родителей и никогда не останавливаться перед преградами. Арзы Хасянова, София Шукурова, Всеволод Матросов, Миллет үчүн. Илянға кечеміз бұл ел Қырымда Қырым татар тілі ве язысы күні қайдетліжек. Мерасим ноябрьнің 5-не тайынленді. Бүгін есе Қырым Жұмхуреті Меденет Назирның Муавины Исметзатовның реберлігінде иштақымның бірінші мұшавересі олып кечті. Топлашувда әмде жемаат ве медени ербаплар Қырым Меденет Назирлігінің векілері иштирак еттілер. Белі олды ки бұл күн черчевесінде илми-амели конференция, ярыш ве диктант кечірілежек. Эсас тедбір Қырым академик музыкалы драма театрінде олып кечежек. Шымдылық есе бұл эпсі малюмат яңы вақайлар ақында дайма хабердар олныз весат 21:30-да хаберлер информацион программасының не ветеге чықышына қачырманыз.
Айнышымды есе Мераба Рамазан программасы жанлы эфирде тақдым етілежек. Біз еле олыңыз көршіме күзіре сақтықпен қалыңыз.